muri kumururumba, muri kirari. Kirari si ryiza. Bibiliya ndibibara ko ari ryiza. Irari si ryiza. Si ryiza kurarikira. Mubona abantu bameze gutya nawe ngube gutya. Nimubona tubageze gutya mutugire gutya. Hari ibintu nza nibaza. Kandi mwebwe muzamwigana ibintu byinshi mutazi. None ejo bundi hari ahantu nabivuze na hano ariko nabonye mwebwe ndi mwabikoze uyu munsi. None aba bacu bakaririmba twamara kugera iriya turi mu munyenga twanezerewe ko turatamba bamara bakamakuraho ibyuma. Ariko zoreba ifaranga zizazijana umuntu muri salo aho ibihumbi 15. Ejo bundi numvise umupastor umwe ngo yagiye ahantu ngo aje kunywa fanta ibihumbi 20. Ibihumbi 20 fanta hantu yagiye kwicara hariya mu mujyi hariya hari ibihumbi 20. Kandi iya 450 iryoshe kimwe n'irya ariko kubera mu mupfuko nyine zikamujana hari ni guhaga kuza gutuma umuntu adashima. Buriya rero no guhaga ni umugisha. Hari uzurya ntibigaragare ko yanariye. Kurya ibyo kurya bigatembera neza mu mubiri ukagira akabiri keza n'umugisha. Nabyo umuntu arabihabwa. Hari abantu barya simbavuze nyine ni bene uko nguko. Ariko nyine ukazugira wese uyu muntu ngo ese ngo azabishira hasi ngo ndazarya. Umubiri wabyakiriye ni umugisha w'Imana. Ari umuntu uzamubwira ngo azavanga ibyo kurya mu ntangoranagira ni umugisha. Njewe nzangora nko kuri dutatu muzamuna kurya bazapanga amasani ngo tugende twarwa gutya sinza mbishobora. Mururumba. Ariko guhaga ni kwiza ye. Kurya muzamubona kuriya muzamumva abantu bava ngo kujanisha ni ifaranga. Kujanisha ni ifaranga. Nubona umuntu ukarajanisha urukweto ruratukura ikanzu riratukura. Turashimire iyo Mana rero yaturamukijeho kubwo gushaka kwayo tukaba tukiriho. Twongeye gushimira kandi abashumba batugiriye icyizere bakadutumira kugira ngo tubane uyu munsi. Bashumba Imana ibaheze umugisha. Niby'agaciro kanini cyane. Umuntu agize ngo ashakisha abantu abagaburira ijambo ry'Imana byagora kugira ngo babone, ariko ugize Imana ukabona umuntu ubakwegeranyiriza ni umugisha udasanzwe. Kuko muri bimwe twahisemo twakurikiye kuva turi bato kugeza aho tugeze, nubwo tudakuze cyane imbere y'aba basaza ariko imbere y'aba basore bana bacu natwe turakuze. Niwo murimo twiyemeje. Tugize umugisha rero tukabona udutumira ni amahirwe menshi. Bashumba turabashimiye, Imana ibaheze umugisha. Turashimira kandi ko nkuko yabivuze, ariko kandi mu by'ukuri ndabizi neza, ndabizi ko ntakiriyo combuza kuvuga ubutumwa. Tibiza bikunda navuze ubutumwa nsize umurambo w'umwana wanjye w'imfura. Navuze ubutumwa mabukwe yarangije uwo munsi ndagenda nja kuvuga ubutumwa. Ngo rero nta mpamvu yambuza kuvuga ubutumwa, ntayo rwose pe. Hari ibyo abandi bazabagaya umuntu akabishima we, hari ibyo bamwe babona ko biremereye bidashoboka, undi akumva birashoboka bivanye nuko yumva nuko yatahuye. Niyo mpamvu rero kurya Bibiliya ivuga ngo turi abasirikare, ariko nza mbona ko ari ikinyoma tutaribo. Muzamwibeshera ntimwobishobora. Umusirikare azabura uwe akakomeza akazi kandi uwe ari mu nzu ntajye no kumushingura, ntimwobishobora mwebwa.
iyo mugira abo mubura ntimwari kuza gusenga, mwari kuguma mu rugo. niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo ndeba ijambo ry'Imana nza mbona turababesha ku bintu byinshi, kandi tutafatira n'umwanya ngo tubyihane, kubera ko twabimenyereye tubyisangamo. niyo mpamvu uzi usanga hari uwavuze ngo ntitukibesha, ngo ariko dusigaye tubesha mu ndirimbo, tukaririmba ibintu tudakora, tukaririmba n'ibyo tutigeze dukora, ariko tukabiririmba kandi bikaryoha, bikaturyohera, tukabinezererwa. wabigushiramo byakugora, ngo uko nzaba ndi kose Yesu nzagushima, ariko akabibikugeraho ukananirwa no kuvuga, ukananirwa no gusenga, kandi wigaruye kubiririmba ni igitangaza. cyo gituma rero rimwe na rimwe mba numva ko tugomba kwiga ijambo ry'Imana kurya twize bakatubwira ngo kabiri na kandi kabiri ni kane, tibihinduka. haba nubwo bukubita umuntu yavuga ati kabiri na kandi kabiri ni kane, rimwe n'irindi rimwe ni kabiri, kubera yuko tutaza twiga ngo twimbike tujye mu bintu. nicyo gituma kenshi tubivuga ku munwa gusa. amane nsome nimara ngaruke ku ijambo rimwe nagenzuye, nimara mwebwe muze mubikora mbibabaze, mbabaze ibindi kuki tutabikora. dusubire muri rya jambo mwahisemo, Zaburi ndagera ku murongo wa 3 gusa, 103 n'umurongo wa mbere. mutima wanje himbaza Uwiteka, mwabindimo byose mwe muhimbaza izina rye ryera. mutima wanje himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. murongo wa 3, niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose. Abatesalonike ba mbere, urwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike ba mbere 5 n'umurongo wa 16, turagera ku 18. 5 urwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike ba mbere 5:16 n'umurongo 5:16 na 18. mwishime iteka, musenge ubudasiba, mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. nimba mwamaze gusoma munamuke, nimba mutararangiza musome murangize, nimumara mu ndebe. mwishime iteka, musenge ubudasi. ibi ni ibintu bigomba guhoraho, kwishima iteka, hanyuma gusenga udasiba, hanyuma yongeraho n'iki kindiga, haravuga ngo mu bibaho byose ngo muhore mushima. nakiriye n'abari kuri uyu murongo w'ikoranabuhanga batagira ngo twabibagiwe, turabakunda, turabishimira. Imana ibaheze umugisha gukurikirana ijambo ry'Imana kuko niryo ritubeshejeho. hari indirimbo imwe nasigayeho nibajije, kandi mpora mbyibaza igihe cyose. uyu munsi mwafashe amasaha 9, nimba ari 9 ndagira ngo niko mwavuze, yo gushimira Imana muramya muhimbaza. none ndibaza kubera iki abantu batarafata umwanya w'amasaha 9 baha bavuga ijambo ry'Imana? kubera iki tutarabitekereza? kuki niryo ritagira uburemere, niryo abantu batazabumva, niryo ritazarihindura, niryo ridafasha? niki kenshi nkunda kubyumva bavuga ngo uyu munsi ngo hariho amasaha 12 ngo yo kuramya no guhimbaza. none nkibaza ese amasaha 12 kuki batayafata ngo tufate amasaha 12 yo kumva ijambo ry'Imana? timwoza, timwobishobora, timwoza, timwobishobora. mwebweho kubabona yoba ari bahati ya Yesu Kristo. ni kibazo dufite. ni kibazo. ubundi ibyo twita by'agaciro
si by'Imana izahita iby'agaciro. Ibyo tubona ko biremereye kuri twe si by'Imana izibona ko biremereye. Ibyo dushobora gusimbukira cyane si by'Imana izibona. Imana iyaba yari dushoboje ngo tumenye neza, niko Bibiri ivuga ngo mushakashaka uburyo mumenye iby'Imana ishaka. Imana yo duhishurira neza neza tukamenya ibyo dukwiriye gushima bikora ku mutima w'Imana, kuko twebwe dushimira iby'Imana yadukoreye twebwe. Hako se ibi yadukoreye biza bikora ku mutima w'Imana? Twari kwiga twebwe ibinezeza Imana, kuko Imana iyo yatunejeje ishaka ngo natwe tuyinezeze. Ubundi by'Imana yaduhaye nta kibazo, kandi izikora inshingano zayo igomba kubikora ikabiduha nta kibazo. Noneho rero ishaka ngo twebwe rero Imana, reka mbereka akantu kamwe. Hari indirimbo imwe mwaririmbye yakoze ku muti, yanteye ubwoba, kandi nibyo nza nkunda. Ya ndirimbo waririmbye ariko ko waririmbye ngo mu ijoro ni wowe papa ni wari kwitera. Ubundi azabi yo muhama uvuga kanezerwa, ariko kandi kibuka umwana wanje wagahereza umunsi umwe yigeze kumbwira, arambwira ngo se papa ngo uzi Icyongereza? Taya arambwira ngo se good morning urayizi? Mwaramutse ngo se urayizi? Ubwo ngubwo ko urebe nawe niwo muhereze, kandi good morning nayize ntaranashaka mama we. No kugira ngo mufashe yumve ko ari wakandi kantu ndabyemera, kugira nyine ngo ndebe. No azabiyo ndeba mwamutubwira itundu tumwe ngo ariko ngo ibi ngibi murabizi. No ngareba imyaka yanyu naho tugeze, nkavuga nyine ndeka twemere batubwire. Kubera iki urugendo mufite ruracyarurerure kandi mufite ibibazo bitoroshe muri isi. Twebwe twagiriwe amahirwe adasanzwe aho twakuriye. Ibigeragezo byari bike. Ndacyangaruka kuri ya ndirimbo yavuze ngo mu ijuru ni igihugu. Iba nk'uwaterada. Ariko naho nimara mbabwira iki kintu, mbabwira aya makuru, ndagaruka ku ijambo umushumba yavuze. Ucacu cuzuye amahoro, ugiye tuzakigeramo, tuzahimbaza Yesu. Umukiza azahanagura amarira yacu yose, tuzanezererwa igihugu yadusezeranije. Ai umukiza azahanagura amarira yacu yose, tuzanezererwe igihugu yadusezeranije. Sema amen. Haleluya. Kandi nza mbona ko hariho utuntu tumwe twazengurutse mu mutwe wanje tutari sawa. Niko nza ntekereza. Uzi gituma nza mbitekereza? Mushumba yavuze ngo iyo hagira umuntu umwe witabye Imana suko tuba tumeze. Kandi nibyo. Ubu ko ndasenga Imana ngo nshoboze kubanza kwigisha abantu nkabakura mu rupfu. Kabakura mu rupfu abantu kabatinya urupfu rukabavamo.
iyi ndirimbo ko murumva yavuga nabi ubundi subiramo da muyumve mwanze muyumve twumvikane n'igihugu cyacu cyuzuyemo amahoro mu gihe tuzakigeramo tuzahimbaza umukiza azana amarira yacu yose tuzanezererwa igihugu yadusezeranije. Sema amen. Haleluya. Sema haleluya. Nasomye mu mubwiriza aravuga ngo umunsi wo gupfa nguruta ngo umunsi wo kuvuka. Niko biri nababwiye ngo ibintu tuzaduha agaciro siby'Imana ngo umunsi wo gupfa nguruta umunsi wo kugira gute ngo kuvuka. None ngibi iyo tuvuga gutya tuganya ngo abantu bapfuye kurya muzamuga ngo Imana izireba gute. Mu byahishuriwe ndi muzamuhasoma mwese ndi muzambahigisha ngo hahirwa bagira gute ngo bapfa bapfira mu mwami haho. Naringize ngo ncishe wako ngaruke ku isomo. Ijambo nzandikarukaho kenshi umunsi navuye mu isi umuntu uzibesha akaza kuvuga ngo habaye ibyago keretse ntakansangeyo. Ibyago nagiye iwacu natashe iwanjye aya magambo tuze twatura aya kandi twigisha abantu kwatura ariko iki kintu cyaratunaniye cyaratugoye. Amakimbirane, induru, inzangano, ubwicanyi n'ibindi tuzoba tubirangije tuje iwacu. None umuntu agiye iwabo niko Imana yavuze niko tubizi twese turabizi abakristo ko iwacu ari mu ijuru. Uko ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. None ibyago bibaye bibi. Ibyago bira umuntu atashe avuye ahantu aho yari yazindukiye agataha. None bamara kuvuga ngo ibyago birabaye ngo umuntu aratashe. Uko nari nazindukiye Bujumbura mvuye Bujumbura nataha ngo ibyago birabaye. Tiwobyumva ndurabishikira biranakugoye ari wovuga ngo natakaje ubwenge. Mfite ubwenge bwuzuye kubera yuko ndagendana umutwe wawe ngo nje mu muhanda imodoka ingonge. Mfite ubwenge buri ku murongo. Nibyo ngiye kugarukaho kubera gukunda iby'isi. Ngiye kuhagaruka rero mbabwira igituma twanga mu ijuru. Ariko twanga mu ijuru ye ariko twanga mu ijuru. Mungu tusamee. Bwana Yesu Kristo tusamee kabisa. Utusamee. Nuko abantu bazi yuko gushima ari byiza. Abantu bazi ko gushima bigira imbaraga ari by'agaciro. Abantu bazi ko ijambo ry'Imana ridutegeka ko tukwiriye gushima. Kubera iki abantu rero badashima? Kubera iki? Nibyo ngiye kuvuga. Ubundi iyo utazigikiza indwara uvura hejuru ukavura indwara igakire. Ariko iyo umuntu yamaze kumenya indwara arayivuza. Reka mbabwire kubera iki abantu badashima. Ni kubera iki? Kuko niyo ndwara. Ibintu gituma tubigaruka twatubyigisha abantu ngo bashime Imana nuko badashima. Kubera iki?
kubera iki tudashima? Bibiliya hari wambwiye ngo njyewe telefone niziho nk'ibintu bitatu, ariko barambwiye ngo ibintu biyibamo ngo biteye ubwoba, inzi bitatu gusa. Ukunda telefone nzi undi yigeze kumbwira mfite computer kera, arambwira ngo kunguku ngo wicaye ku butunzi. Yewe nicaye ku butunzi bwabo, ubukene bwamumpotora ngo nicaye ku ati kubona ubutunzi yini imari, ati ibintu birimo uyicukumbuye ukayinjiramo wokira. Nubu ubuseho narageze nubu iraho ngaho iraryamye nta makuru yayo. Bibiliya irimo ubutunzi bukomeye, ubaye uyicukumbuye ukagira amahirwe yo gusoma ijambo ry'Imana ukaryumva ukaruta gupfa. ngo Imana ngo yadutumye ku isi ngo tuze kwitunganya, ngo tuze kwitunganya, ngo dukore imihanda dutere n'intoki. Ariko isi kirabahenda, kirabajuka. Iyibona ku isi dukwiriye kwitunganya, nta kamaro ko kuyidukuramo, yari kuturekeramo. Idukuriramo iki? Ko twaturuha tugatunganya imihanda tukaza dutora ubucafu ndibuje mu muhanda, yaturekeye hanga. Yagiye kudutegurira iki? Ahasi wacu. Ahasi wacu. Icyambere kizagituma tudashimira Imana. Mu gitondo nabwiye abantu basenga burakeye ni nkabo bakristo baremereye, ni nkabo nza ndemereza cyane bakristo baburakeye, kuko burakeye ni maranye imyaka, kandi uwo yananiye azavuga ngo nta gaciro kayo. Haba nawe uko nguko niko kera mu mutima yakubwira ngo ese burakeye ngo imazike. Tachimaze. Dusome Bibiliya mbone kuvuga ijambo rya mbere. Rwandiko Paulo yandikiye Timotheo wa kabiri, rwandiko rwa kabiri rwa Timotheo, Paulo yandikiye Timotheo ibice 3 n'umurongo wa 2. Ndakuramo akantu kamwe, niba hari umuntu usoma neza yadufasha gasoma, hanyuma mvuga ikintu cya mbere ikibuza abantu gushimira Imana, ikibuza abantu kutagira umutima wo gushima, ikibuza abantu kudatahura, kudasobanukirwa imbogamizi ziri imbere yacu zituma tudashima. Uruzitiro rutuzitira rugatuma tudashima imitima yacu ndishime niki? Soma, hari wabonye asome Timotheo wa kabiri, ibice 3 ku murongo wa 2. umurongo wa 2. Aravuze ngo kuko abantu bazaba bikunda, Yego. bakunda impiya, Yego. birarira, Yego. bibona, Yego. batukana, Yego. batumvira ababyeyi babo, Yego. indashima, Yego. batarabera. Rekera gutya. Amen. Nukuvuga ngo ikintu cya mbere kitubuza gushima, Bibiliya yavuze ngo igihe cy'imperuka abantu bazaba indashima. Igituma abantu badashima nuko ari igihe cy'imperuka. Ni imperuka, abantu ni indashima. Paulo yandikira Timotheo aramubwira ngo reka ngubwire ibintu bitaraba, kubwira igisika kiri imbere, kubwira inzitizi n'imbogamizi ziririya zatuma abantu badashima. Nubona igihe kirageze ngiki, dore ngubwire Timotheo, igihe cy'imperuka abantu bazaba indashima.
none avuganye n'umushumba umwe arambwira akantu kamwe ndambwira ntariko tuwoyamenya ibyo nariko mvuga mu gatondo paye mbwiriza aravuga ngo umuvugabutumwa yazanye ngo abaza abakristo n'umutanzania ngo lakini mimi nimeshanga ngo kwa nini nashanga ngo ese ngo ni gute abantu bose baza batanga 500 sadaka 500 igihumbi ngo sasa niwaulize ngo nyinyi nyote ngo mali mlio nayo ngo inalingana ese ngo mwese ari 500 ese twese niko turesha ndashima ejo nabwiye abakristo njye ibintu by'ipembeni sinza mbishobora mbwira abakristo mu gitondo ndabwira nti nabwiye umukontabule ubara amaturo yose batanze abantu bashimye uyabare uzuyambwire arayabara ngo amara arayambwira ndababwira ngo ndaraha imbere y'Imana sinotanga aya maturo nje nyine yo gushima aya sino yatanga ndashima turindashima tuzi kuvuga ku kanwa iby'Imana yakoze umuntu akakubwira ngo Imana ngo yamukijije kanseri agatanga igihumbi ngo aje gushima wakiretse ndashima abantu bimperuka haleluya ngo amen Bwana Yesu asifiwe ngo amen ngo uyu mwaka Imana yadukoreye igitangaza ngo yaduhaye inzu karikira amafaranga yubaka inzu yaza hari akazana 5 ndashima tubareke ngo ntitubivuga ngo turashaka amafaranga ubundi se abatari abashumba ntibabayeho tuse tureka kubabwira ko ijambo ry'Imana rivuga tuba twaturerike umubyeyi gito ntazabwira umwana ibidatunganye ngo ntamukoraho niki gihe kiri ahangaha ngo abana ngo kubera iki tutababwira ndashima imperuka igesi imperuka abantu baza satani yaumishije abantu amaso Biblia bangu aliwapumbazisha macho ili wasione nguvu za Mungu ngo batabona imbaraga z'Imana arabahumisha umuntu yaje gushima ntamenye iby'agaciro yahawe akabihindura ubusa kubw'amashimwe nushaka kuzoza uceceka urindashima peruka yakugezeho ntiwaruza ayo makuru murayiryamanye mu nzu Imana yarabagaburiye Imana yarabarinze Imana yabarinze imbanuka Imana yabarinze indwara Imana yabarinze abanzi Imana yarabaki none yeme twabaye indashimwa Salomo ngo yagiye gushimira Imana atamba ibitambo 20,000 ahandi yatanze 1,000 ngo aratanga Imana iramureba aratanga Imana yamwe bati bantu witonde yamemubwira ngo saba icyo ushaka wa mugabo we turindashima saba icyo ushaka haragisaba ngo arangize amamwe ngo nibindi ndabiguhije utasabye bagabo bazi gushimira Imana baza bavuga Imana yonyine kababwira ngo ngaho vuga saba utarinze kuja kwirwa ukankama ngo Mana ngo uyu mwaka twaratondekanije ngo ibyo tuzabwira Imana uyu mwaka mbira ntiminimi ntiwabiranditse wowe tubifite kuri agenda aha andika Salomo ndado yanditse yibutse imirimo y'Imana yibuka imbaraga z'Imana yibuka ineza y'Imana yibuka iby'Imana yakoze mwaje imbere y'Imana aravuga ngo ngiye kuguha ibitambo by'ishimwe ndagutambira ngo arangize atarasaba Imana namwe ati bahagarariraho ngahe mbwira icyo ushaka urutonde indashima abantu bazaba indashima imitima yo kudashima 500 francs
500 francs uzi utanga 500 francs n'amafaranga ufite. Ndashima kimwe nigeze kubwira abakuzimu mwari ayo maturo hano mundebere ko ari 5,000 birimo mubwire vuba vuba. Bibiliya banga ko Imana izaguhesha umugisha ngo abari kuzoza uzamuka ukorera Imana, niko Bibiliya izivuga. Ikintu kiri Bibiliya nikizakintera ubwoba, ikintu kiri mu ijambo ry'Imana ndikindera ubwoba, nterwa ubwoba n'ikintu nohindagura cyanje gusa nkakirema nacyo sinobasha kukivuga. Ariko ikintu mbonera icyanditswe kakibonera icyanditswe, sinzangira isoni zo kukivuga, ndikiza kinandera ubwoba, nzangivuga uko cyakabaye. Imana ni kuzamura, zamuka hariya. Urashaka ko Imana ikubaza ibyo ushaka, ibyo usaba utarabivuga urabishaka, reka kuba indashima. Naravuga nti ku cyumweru nzashima. Nari narahise kuva kera taragira utuntu nyine bene utuntu ngo atari twinshi, ariko nari narahise nkavuga ngo nzoza nshima ndenza abakristo, kandi naravuga ngo nje uzoza nshima nyuma mbabera icyitegererezo. Pana umukristo gutanga 5,000 munanje ntanga 5. No reka sino ntambikora. Biragoye ndeko navuga ibintu biremereye bati mama pastor mudaranwa we. Nyamara nibyo niba ushaka ko abana bakwigiraho kora ibirenze bizamutse umwana kwigireho. Nudahumiriza ntugire ngo azahumiriza, azakanyaraza. Nudatanga azamena amazu y'abandi. Sema amen. Ese ko birumvikana? Haleluya. Ku cyumweru nzashima, nateguye ibintu Claude ndashima. Urahari wikubite ku mutima ugarura ubwenge uzoshimira Imana. Urwandiko Paulo yandika Abakorinto ba mbere ibice 4 n'umurongo wa 7. Wahabonye da? Yego. Uwo murongo wonyine urwandiko rwa mbere, urwandiko Paulo yandika Abakorinto ba mbere igice cya 4 n'umurongo wa 7. Nimara mvuga ijambo rya 2. Aravuze ngo Mbese ninde wabatandukanije n'abandi? Yego. Kandi icyo mufite mutahawe ni iki? Ariko niba mwaragihawe niki gituma mwirata nk'abatagihawe? Amen. Mwahumvise ariko subiramo. Mbese ninde wabatandukanije n'abandi? Ninde wabatandukanije n'abandi? Kandi icyo mufite mutahawe ni ese icyo mufite mutahawe ni iki? Iwe ngo banda witonde utekereze mu bwenge bwawe neza, ube gutekereza ikintu ufite utahawe. Amaso warayahawe, amaguru warayahawe, umutima warawuhawe, umusatsi warawuhawe, inzara warazihawe. Usibye ko twatugura n'izindi, ariko hari wizisanzweho. Umusatsi mwarawuhawe nubwo mushira wundi, ariko twarawuhawe. Amenyo twarayahawe, umwuka twarawuhawe. Ni kufite utahawe ni giki? Aho ariko niba mwaragihawe niki gituma mwirata nk'abatagihawe? Kuki wirata nka utagihawe? Sindavuga irya 2, ndacyanshaka ngo ubanze wumva ibyo ngibyo. Nimba ibyo warabihawe ni gute wabindashima? Ni gute utoshimira Imana ibyintu ufite byose ukaba warabihawe? Mwabindi mu mwese nimba warabihawe kubera ikubindashima kubera iki?
niba umwuka twarahwawe, niba twanabyutse ari Imana yabiduhaye ikabidupokeza, kubera iki tudashima? Hega no guseka tuguhabwa n'Imana. Iyo byanze umuntu azananirwa guseka. Kadusome irindi jambo maze mbabwire icya kabiri. Gutegeka kwa kabiri bice 8 murongo wa 10 tugere ku 14. Wahabonye da? Gutegeka kwa kabiri ibice 8 murongo wa 10 gera ku 14. 14 10 ugere ku 14. Ibice 8 murongo wa 10 ugere ku 14. Aravuze ngo uzaryohage, uzashimira Uwiteka Imana yawe igihugu cyiza yaguhaye. Uzashimira Uwiteka Imana yawe igihugu cyiza yaguhaye. Aho wirinde ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe, ngo utitondera ibyo yategetse n'amategeko yayo. Yego. N'amategeko yayo, n'amateka yayo, n'amategeko yayo. Yego. Ngo utegeke uyu munsi. Sawa. Numara kurya ugahaga, ukamara kubaka amazu meza ukayabamo. Yego. Inka zawe n'imikumbi yawe. Yego. N'ifeza zawe n'izahabu zawe. N'ibyo ufite byose bikaba bigwiriye. Uzirinde umutima wawe we kwishyira hejuru, ngo wibagirwe Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'uburetwa. Amen. Amen. Ikintu cya kabiri kiza gituma umuntu adashima Imana ni uguhaga. Kugira gute? Guhaga. Kandi apana guhaga ivutu. Babwire umuntu wese yakiri mu bukene, ubu bukene nyine burya bugira, nta muntu utazupfukama ngo atakire Yesu Kristo. Kandi iyo abonye gato azashima. Ariko iyo umuntu amaze kubona stoke akazamenya ngo ukwezi nta kibazo, guhaga kumererwa neza. Imana ibwira abanyesirayeli ndariko ndiko ndabareba, kabakubita mwijisho nabitegereza, kabona uburyo mundegera amaboko, kabona uburyo muyazamura, ngareba uburyo muririmba, ko murabiterwa no gusonza. Ariko igihe ni muhaga, mugahaga, mukamererwa neza, muzibagirwa. Ndiko ndababona ko mutazanshimira. Guhaga kuza gutuma umuntu adashima. Buriya rero no guhaga ni umugisha. Hari uzurya ntibigaragare ko yanariye. Kurya ibyo kurya bigatembera neza mu mubiri ukagira akabiri keza n'umugisha. Nabyo umuntu arabihabwa. Hari abantu barya simbavuze nyine ni bene uko nguko, ariko nyine ukazugira wese uyu muntu ngo ese ngo azabishira hasi ngo ndazarya. Umubiri wabyakiriye ni umugisha w'Imana. Ari umuntu uzamubwira ngo azavanga ibyo kurya mu ntangoranagira, ni umugisha. Njewe nzangora nko kuri dutatu muzamuna kurya bazapanga amasani ngo tugende twarwa gutya, sinza mbishobora. Sinotora ahantu hane aya bizabingwa nabi. Tora hamwe gusa nuko bigeze kuja kunjana hariya mu mujyi iriya hoteli nimbare yihe Milcolin. Umuntu arambira ngo nagiye kuvuga ubutumwa hano ngo tugende saa 6 tukigaruka ngo tuze gufungura. Turajana ngo mari kushika bancisha hano ngo iyi ni dessert harya
ngo ni bene utu two kurya two ngo twambere two korosha mu nda gutya amasahani yari ameze gutya nama mbabwira ngo nintora kuri utu ngutu ndamampaga mureke nje hariya ariho ntora nuko nguko yemwe naratangaye barya bacu barazenguruka kurya murongo ngo ni deseri hariho abantu Imana yagiriye neza mwuka byaramo n'ukuri kw'Imana abantu bamwe Imana yabahaye umugisha winda uteye ubwoba deseri umuntu yozenguruka amasahani 9 yarangiza akabirangiza yamara akaza ngo agiye gusubira ibintu bidatwaye n'iminota 30 ntaribaje se n'inzoka bafite zibimira niki kandi twasize ibihumbi birenga 150 nabonye babayishura 150 sinovugaga ngo amafaranga yaraharibitse abantu bonita umuturage nuko nyire twara yari 150 ni bamumva ko ngiyatekereza nubu urupfu yapfuye mwo kabyaramwe wirinde giyasari Imana ibwira abanyesirayeli abwira ngo muzirinde nimumara guhaga nimara kubagaburira mukarya mugahaga ibyo kurya bikabagwa neza bikabatemba neza muzirinde ubushize hari umuntu umwe twavuganye twarabanye ndamuzi n'umushumba yari inshuti yanjye ariko kera ubu ngubu nabyo ntabyabjishe ariko n'umuntu ndi tukivugana cyane burasa n'ubwakatise nyine bene uko ndamuzi cyane ndamuzi ubuzima bwe ndamuzi 100%. ubushize yarampamagaye ngo ampamagare arambaza ngo ese nguriye ndamwira ndi turashoje burakeye ngo ese nubura caje muri burakeye ndamwandi ndacajayo ngo kubera iki ndamwandi ibyo waronse nje se ndabironga uri hanze ufite amafaranga nta mafaranga se ndayaronka nje wenda cangenda mu gitondo banze shake nanje amafaranga karambaza ngo mu gitondo uracaje mu gitondo ndavuga ndatangaye narata nsubiye inyuma ndamuzi kurya usumenya umuntu ndavuga ngo ndatangaye mudahera karambaza Imana nzanibwira ngo warikoshereje gutinda kumpa ifaranga ninshi nimara nkora ibintu nzambona uburyo mbwira abantu kuko iyo uvuze ikintu utarageraho baza bagira ngo none ni umutima mubi yuko abandi babigezeho nakumwa ko ndacakagira ariko nibimara kuza neza nzahangana n'abantu bikomeye ibigo bizoba biba urabizi guhaga kuko ubujije burakeye guhaga kuko ubuje guterana guhaga kuko ubuje kuzamura amaboko ngo warakize ndi wozamura amaboko ti wayazamura nigaze kugira umugabo umwe yari inshuti yanjye yari umugabo ariko witorero pe umugabo w'ijambo niwe muntu twageze tugane ariko akaba ari umuntu wari ufite amafaranga twatangira kuramya akaza afata amarori gutya uyu wacu ukungu ko azafata aya marori gute tuzaturya iwiwe twese siho tuba ntawazaha amafaranga ku musho kwese none turi mu kuja gusirimba dusirimba akaza afata amarori gutya aha yaguma kutureba ariko nkamukunda akaba ari umuntu w'itorero uzi koruganiza ariko nkababazwa nuko atarinjira mu mwuka jewe nicutsa dupfa n'umuntu utinjiye mu mwuka je nawe nije mbele kubera nicyo twahamagariwe
twahamagariwe kwinjiza abantu mu mbaraga. Nizo nshingano zacu, ni ukwinjiza abantu bakinjira mu mbaraga z'ubumana kugira ngo imitima yabo itegereze Imana, ibanzireke gutegereza promotion ya nyuma. Ngo buce nigira inama kubera ko nageze njuka muri burake n'iyindi minsi nkarara mu rusengero, yagiraga intebe yiwe nkayipfukama. Ariko mana, uyu mugabo wamufashe kweri ko ari umugabo mwiza, none ko atari mu kwitwara neza, akagira abantu bamwe aramusa abandi ntabaho kuboko. Habaho bene abo bantu ngo ntiyohobera umuntu akareba ngo uyu ndiyo mu ibitugu byawe se bimeze gute wowe? Biri wiki, biri faranga. Ako ni gitanga ndamuhudumiya umusumwe mfuka makunde mbwira Imana ndima uyu munsi uyu mugabo wamufasha. Ariko urangeze uwo munsi turaririmba, turatambira Imana, turatamba. Nimubamubona turananiwe ariko twarabyeme, turatamba mbaye mureba mbaye muhudumiya Mana kora ese byageze ngo mare mbona twatugiraga aho twarubase yari amasikariye gutya mu rusengero, mbona ko ava harya atera intambwe kandi ibintu birakoze, ngo amara atera yindi birashitse nako kw'Imana, ngo amare mbona agize gutya, mbona agize aye wawa, ngo arangize yamahagarika indirimbo manze muhagarare turahagaze, yamavuga ngo uyu munsi ngo ndakijijwe. Sema haleluya. Bwana Yesu aravuga ngo uyu munsi niyo ngikizwa, ngo ndakijijwe, ngo sinzi ibintu numvise byandamurusheho, ngo mbona kubona abantu, ngo ubundi sinageze mbona abantu. Kubera iki? Guhaga kuza gutuma umuntu atabona abandi. Ukabona umuntu mwarabanye, mwarakuranye, mwariganye, Yesu ashimwe, yewe uhagaze ukwampa ukuboko ngo ndiko ndihuta cyane ngo wihangane. Cyage twari tugoranwe kutambuye ko ngo nihangane. Urahaze none nihangane. Peruka. Ese ko birumvikana? Guhaga kuza kubuza umuntu gushima. Igihe kimwe nigeze gusenga ndavuga isi bajya abantu bazabavuga ngo bafite 500 ngo kuri konte, 500 bizabija kuri konte, 500 akaja kuri konte, umuntu akicara aza makuru ngo kuri konte ari 500. Ayo wawa, kandi ariho nabandi bantu bakemeze gutyo bizoshoboka. Sema amen. Kuri kwijambo ry'Imana ni wegera Imana ugakiranukira Imana, ukamenya imirimo y'Imana, ukizera Imana, ugakiranukira Imana, ndi imbere y'Imana dusenga bizaba uko nafuye kuzamuka kuri 500 mwega mukagira ngo none niho nahereye. Mirongo yageze ibura umuntu ejo bundi nabwiye na twako tuvugana na madamu twadutegura buryo bwo gushima, ambwira kantu kamwe sinari ko nkibuka, aramwe ngo se ngo kuribuka mu Burundi, abantu babaye mu Burundi hari ukuntu bagaze baje kugura isukari bakayizinga mu gapapuro, hari ukuntu bagaze bazinga mu gapapuro bakagasongoza, hariya ku mutwe hagasongora nuko arambwira ngo se muri kuribuka ko ngo twageze byagura isukari yo kurunga muri ka gapapuro gasongoye, ndikina narakibagiwe gashwa shimwe none ibiro 3 biri mu kubuza 4 5 bika ibiro ngo pa. Nibo bangize basongoresha gutya none bakazagira gusha kayiko nguratwara tunga ugapima umugiriye mwe twagaze twiga ku ishuri ikaremi ariko mu busima umugabo umwe ngo yari umuprofesseur yageze twigisha Lwenya kakuji aratubwira ubwo yari kwatwigisha kwizera nyine yari amagorwa, yari kwatubwira no kwizera ariko nyine zari ngorane, aratubwira ngo
ngo yageze ngo bateka nani mukaro ngo yamara ngo akabwira ngo watoto nyinyi ngo mvumilie ngo sukari iko huko chini ngo muendelee kunywa ngo sukari iko huko chini. Isukari ziza munsi ni shati ariko biriya bintu biri tibizogaruka tibizoshoboka. Iriya ndi yari isi umutima twagiraga uteye ubwoba ubu nyine wotira umuntu ishati yamara akamagana ngo ndiyosura ko yambara mwe. Kandi nisi yatwigishije ngo umuntu ngo burya ngo mu mubiri w'umuntu ngo habari mu indwara ngo arashobora kukwandukiriza ngo ni contre hygiene ngo hygiene ngo ibintu ngo ntibabyemera. Mwababyeyi mwe bijya mwatureresheje inkongoro imwe ku bana batanu, umwasoma undasoma byaheshaga abantu gukundana ukamenya ngo ntusoma menshi utaza kuyamana undi atarasoma. Twagiraga akanwa koroshe kazi ibintu ugasoma ugasigirwa undi nawe agasoma agahundi mugasura kandi mukagaruka ntiyagira umuntu wamo usoma bene icyo cyana naco ndikaba ari cyane cyiza. byari bikomeye. Haleluya, amen. Inamitekereza we gabyibuka we, sema haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Shogiza gitumye iyo ndebye umuntu ngabona ntameze neza nza mfata imyenda yose nkamwanti ejo bundi nahuye n'umuhungu umwe bene abangaba nyine ntani barankunda cyane nyine bene kunza mwira ngo nshike ndamandi se kutari gituma mutazuza gusenga ngo se no senga ngo niyi myenda namamwira nti ngwino hano twamba tujana hari imyenda amashati bari wampaye Burundi namashikana ntora ikorere akira tipantaro zanje ntizokusha masuku nyine umuntu atakoze ngo akure neza kandi umuntu ayasaze ndamandire kanzagura amapantaro ndi jana amashati yayikubitamo nyine kabona ameze neza uzoze gusenga kandi nataza Imana irabise ko natanze amashati yobera ngo aze gusenga. Mwaba Kristo mwe gira umutima mwiza reka kwambara amakoti 3 ana 5 abandi bari gutyo kandi uzubabona genda usana ikoti costume muyimuhe costume zine musumwe sinje kwirata ariko tuzatwigishanya kugira ngo dukangurane. Musumwe natanze enye nari mfite amakostume 8 nama mfata enye nama ngena ndanga ndakira nawe Yesu Kristo arakwibutse akira Yesu Kristo arakwibutse. Uwo ngo se twohura yongirira nabi ngo abantu ngo bagizi ba nabi ngo bazakumena umutwe nyine. Imana data tuza yadukuye, sema amen. Natwe twarayatiriye ayabandi ndimwumve gutyo natwe twarayatiriye munagagwa ko shati yiwe ukazugenda umerewe neza kandi yeme nturi utekeza ko ari yubundi koze wama bambara neza ukazugenda amantu nta kibazo kandi ko uzi ngo nugarukura yisubiza hako ntacu byageze bitwara. guhaga uzibuke za nshuti zose mwagendanye Imana itarazamura usubiza amaso inyuma usubira ugarure ubaze amakuru ubaze ubushize hari umwene data twajanye kwiga Kalemi yari yararwaye ngo arware ananirwa kwiga ariko yari umunyabwenge pe none ngo nje kwiga ishuri rya Bibiliya ndamwira none tuje kwiga arambira ati ndaje kwiga ntunzi nama mubwira ngo tuzigana n'inka zanje umwaka wa mbere umwaka wa kabiri umwaka wa gatatu nico ngiye kugufasha k'inshuti yanje twama tugenda Kalemi bakagurisha inka tukayihonjagura bakagurisha indi tukayihonjagura imyaka 3 irashira tuvayo. Ejo bundi akora impanuka komeye baramuvura biranga mu Buganda namandise waje hano bakaza kukuvura arambira ati ndaza gute ngwino araza mumare gushika yaramaze umwaka n'amezi 5 azanywa ibinini byo kuribwa gusa ngo mare ndamubwira ariko afite uwo bavukana hano baragena ngo bakubite bati miliyoni 2,500 yamambwira ati yewe ndatasha ndamura ngo izo faranga ziraboneka izo
izo faranga ziraboneka, ndakubwiye ndazibona. Nama mfata liste y'abantu moya 2 3 ahamagara umuntu, oreza ifaranga hano, mwene data arashaka avurwe, murabizi ko ari umuvuga butumwa ukomeye, tiyopfira mu nzu zana ifaranga ngo zimare zibankeya tumuriheta, nta bintu by'umukino hano. Barayatanze baramuvura ya Imana ineza nimukaza mwibagirwa abandi mwagoranwe, tukaza namwe nibyo nzashobora nzagufasha, sino kwibagirwa. Twize turi batatu hamwe, uwacu umwe yarapfuye aherutse gupfa ngo ni Hekima, hariho abantu bamuzi baramurashe, umwana we karakora ubukwe, ejo bundi barambwira bati ibibazo nyine bene murumva umwana nyina yarapfuye, ise yarapfuye, murumva namwe ibisigaye ntimwumva ko biba bimeze. Mukuru wiwe arampamagara arambwira ati umwana agiye gukora ubukwe none ifaranga zabuze. Ndamubwira nti tonde manze mpamagara inshuti zanje n'inshuti za Hekima mbabwire ko umwana agiye gukora ubukwe. Kera natangiye kubahamagara bararyama baryamirike, Imana yaraduhezagiye turacariho turacaduhumeka, namara ngo umwana aburi birongoranwa tuhari kubera iki? Uwo mwabanyuze umwibuka, uzumwibuka umuzirikane, niko kwiza naza yama ayiwawe sindabona ibintu byiza kandi Imana iza yamishaka ko izimererwa naringe kuvuga ngo izimererwa nabi, uko narimvuze ngo izimererwa nabi izinezerwa ikasa nigiye kumererwa nka nabi iyo wibutse undi muntu mwagendanye. Inda iri mu kutubuza kwibuka abavandimwe. Nibutse umuntu umwe wampangiye ndamwibuka kandi yari Muyomba, ariko ngo buca umunsi umwe baranena Kadezi yaje, bamavuga ngo ntidusangira ngo ubwo ndikade ngo nabaye Kadezi. Bamampera ko yanje sahani. Ariko mu minsi ishize nibuka rero Mukamuyomba ngo bampe ibyo kurya nanga kubirya, nanga kubirya nanje ndababwira ngo simbirya, aho twagaze dusangira namangana mushike mbwira Mukamuyomba abona ndaje ndakayimerewe na haramaze wise ngo ko wababaye namandira nyine byanteye akababa, haramaze se wabaye gusa. Ndamwira ngo bashitari barambwira ngo ngenje nyine sindimbwa ngo ndarira hanje, ngo se nyokorome yarahari yama yareka ni nk'umuntu washizemo kura, arambwira ngo urye ngo nurangiza ngo ibyo usize ngo ndabirya kukwereka ko nta kibazo mfitanye nawe. Ejo bundi ndamwibuka ndavuga ngo nkwiye kumugirira neza, bwa bugari nariya bugasigara kaburya yaneretse urukundo. Nkwiye kumugirira neza, byo nibyo sawa. Ese ko birumvikana nuhaga ntukibagirwe Imana, ntukibagirwe n'abantu, bizatuma udashima guhaga. Ese ko birumvikana ariko cya gatatu hano muraza gusoma Gutegeka kwa 2:31 n'umurongo wa 16 n'umurongo wa 18, ariko reka dusome Yeremiya 5 n'umurongo wa 7. Reka hanga tuwasome ndasa nutinze yeme reka nze nsoze mvuga utundi tubiri gusa gira nsoze ihute. Yeremiya 5 ku murongo 5 n'umurongo wa 7 wonyine aravuze ngo nabasha nte kubabarira abana bawe baranyimuye kandi barahira ibitari Imana. Yego narabagaburiye bamaze guhaga barasambana kandi biremamo imitwe bajya mu mazu y'abamaraya 12 mwumve bamaze guhaga kandi banze Uwiteka baramuhakana ngo siwe kandi nta n'ibyago bizatugeraho ndetse nta nkota cyangwa inzara tuzabona. Amen. Kwa murumva 13 ndacyari kunda babahanuzi bazahinduka umuyaga. Yego. Nta jambo ry'ubuhanuzi bafite. Yego.
ibyo bahanuye nibo bizabaho. Yeremiya yahanuye nyuma ya Yesaya, nyuma y'imyaka 60 Yesaya yaburira abantu banga kumva. Imana ihagurutsa Yeremiya arahanura akazababwira ati nubwo ibyaha byanyu nimugaruke. Ugeze mu gice cya nyuma ngo gice cya 20 nico Imana yamubwiye, iramwira ngo reka kubasengera, reka ibyo nateguye nabiteganije. Niho hari abari ko bangwe se tuzagira ibyago, guhaga kuza kwa makubwira umuntu ngo nta kibazo kihari na mahoro, wanamubwira ngo hariho intambara ntiyo kumva, no gusemekera gusa aho ngaho aryamye. nta bandi bantu baza bahakana n'ijwi ry'Imana n'iby'Imana ko umuntu uhaze. Ikitubuza gushima Imana, abantu bazaba ndashima kutagira gute guhaga. Icya gatatu ndakivuga mu tuntu dutatu, hariho A na B na C. Icya mbere kutanyurwa n'ibyo umuntu afite. Icya kabiri umururumba w'ibyisi. Icya gatatu amaganya y'ibyisi. Ibi bintu bitatu ibi bibuza, reka mbiheze n'ijambo ry'Imana mbahe n'ibyanditswe. Abafilipi igice cya 4 n'umurongo wa 11. Ariko waririmbye yandirimo mwarimbye neza. Uwo Yesu namenye dutiye byose, namuhaye umutima wanje nawe yaramagije. Nta byago byantera ubwoba, yambereye ubuhungiro. Uko bizamera kose azanyihanganisha. Kutanyurwa n'ibyo umuntu afite, kutanyurwa naho umuntu ageze, kutanyurwa nuko Imana imaze guhindura ubuzima, biza bituma umuntu adashima Imana, akabona iteka ryose ko agomba kugera aha, yagera akabona ko agomba kugera aha, yagera akagomba ko agera aha. Ibyo bigatuma Satani mufuka amaso ngo ntashima ntaho aragera. Ko ndaje kuzingazinga akazu nari ko mbwira madame, twanashatse no kubipfa n'abana, mpambabwira ndashaka akazu tuzosorezamo tukarangizamo tukitaba Yesu Kristo. Ngo se akazu cyane ngo apana inzu, ngo bene inzu yo kugira gute nzazingazinga akazu kagize kabayabaye karimo twumba nka tungahe, niturangiza tubona ahantu tutazoza twimuka. Gusa iciza no kutazatuguma twimuka, naho ibindi ari nini ari nziza no kuzayipfiramo. Niwo mupango. Tubanze tugabanye ibikabyo biri mu kuduhumisha. Turi mu gushaka kwigana abandi bantu bo mu isi babayeho nk'abatazava mu isi. Nigeze kubwira abacu hariya mu mujyi tugera ku nzu imwe bahabubaka, ndababwira ngo se niki mubonye, ngo se hari ico ngo ni inzu yayubakwa, nta kintu mwebwe muhishuriwe ngo ya. Ndababwira ndetse uyu muntu wubaka inzu imeze gutya afite umugambi wo kuja mu ijuru. Nta mugambi w'ijuru, ntawo kubaka bene iki kintu afite umugambi wo kuzabona. Biragoye kubyumva we, biragoye. Umuriro ngo iby'isi Yesu yagize gute? Iyo twaduvanga iby'isi yabinguye mu abantu badagira ngo n'ubusambanyi n'ukubesha, no irari ry'iby'isi kutanyurwa Yesu yabidukuyemo tunyurwa. Soma harya da bumve Pawulo ko yavuze. Ese turacyari kumwe? Mwavuga ngo amen. Kutanyurwa, umutima wo kutanyurwa uzutuma abantu badashimira Imana. Kazuko kuzingazinga ko guhwereramo. Abafilipi bice 4:11 aravuze ngo ibyo simbivugiye yuko nakenaga, kuko uko ndi kose nize kunyurwa n'ibyo mfite. Nize kugira gute? Kunyurwa n'ibyo mfite. Iyo umuntu yanyuzwe n'ibyo afite, iyo umuntu yanyuzwe nuko ameze nuko amerewe, azashima Imana. Haleluya. Azashima Imana. Cyo gituma nababwiye wimbitse neza ukareba
wosanga ntaho ndagera mu buzima bene ubu ngubu bwami ubu buzima bw'abantu nyine kujya abantu baza bareba abantu bakagira ntaho ndagera mu ubuzima bene ubu ngubu ariko mbaye ndirimba nkanezera wogira ngo none byose by'isi biri wanje. Ejo bundi nagiye ahantu hamwe ngo mare gushika noneho reka nkareke mutima uramwe ni nkareke kukavuka ndakaretse ya ariko umururumba we hanyuma nyine bene uko nguko nabwiye abana nimwubaka amazu menshi mukubaka nk'ibyumba 5 3 nibyo gupangira abantu kubafasha, ibindi 2 n'iby'ifaranga zo gufasha abantu. Imana ibaye iduhaye uburyo tusoza turya no kunywa, hirya y'icyo nta nakindi tukanambara, kurya no kunywa no kwambara pointre. Hari kindi bisaba, nta kindi bisaba. Nakamodoka ko kwirukamo nimbaye nihutangiye mu ivuga butumwa, nta ibindi nibiki ngire ko force yo akora igitangaza. Salomo yaravuze ngo yabonye ikintu kibikwiriye isi ngo n'umuntu kurundanya ibintu ngo ntabike ngo bigasigara birya abandi. Nukuvuga ngo warundanije ibintu ndi wabikoresha ngo ejo bizakubarweho abandi bagasigara babikegeta utariho, kandi wa munsi umuntu yapfuye kuri yabo ho abantu amafanta 3 bo yanywa aya bazabanywa none sikiriyo kimaze cyumweru bazagenda batanyoye amazi ni nane ko barabikogota warazisize ko barazikogota kandi batagushima pi ntawo wavuga ngo merci ngo yagiye ariko nanone ko turanywa habana kangana gatyo. Igihe ubifashije abantu bamara bagashima akavuga bati pastor mudaheranwa yitavye Imana tugiye kuvuga imirimo yakoze kuko nibyo byanje, ibyo nafashije abantu nibyo nahaye abantu nibyo byanje, ibyo nzasiga si byanje bizasigara n'abana nabo bazabibarwaho nibyo ngibyo, ibyo ibyanje nibyo bazavuga. Nagiraga umukristo umwe iyo yazaga gushima tugiye gutanga afite inka 50 yagazaguruka ahagurutse gucya ataravuga ngo haleluya tuti amen, haleluya amen tuti amen, bakamava ngo $5 bari baramwise ngo $5 nizo yagaza atanga gusa. Haribo ba $5 n'ubu turabafite $5 $5 ibyo gani ibihumbi 5 bama bamwita ngo ibihumbi 5 apfuye guhaguruka twari tuzi twese ko ari 5 inka 100 ko murumva uwo muntu yari muzima oya ndimwo byemera nije ubivuze kubera ko nari umushumba yari umurwayi. Musumo yigeze kuzitanga ndazanga n'abandi gumana izo faranga zigumane zibike mu mfuko wawe hano mu rusengero ntitubuze $5 genda uje uze kuzigurira inkumunyu bantu bamba basara ngo nanza amaturo nayanze se naragiye kwiga Karemi atari kuza ngo mbigishe nimwe mwantumye mwarandihiye reka mvuga kandi eze turi kumwe umururumba w'ibyisi umururumba murawuzi aba bana bacu ntibazi umururumba ngiye kuwuvuga reka tubanze tuhasome mwumva umururumba. Yesaya 57 n'umurongo wa 17 umururumba w'ibyisi. Mana wenda gushimiye ko wangijije umururumba w'ibyisi we umutima udahaga umutima uhora wifuza utazigera ushima Imana mururumba w'ibyisi. Ngaho soma papa Yesaya 57 umurongo wa 17 aravuze ngo icyaha cye cy'umururumba iki icyaha cye cy'umururumba muje kureba bibiri ijambo ry'Imana niho tuza kwabona neza icyaha cye cy'umururumba aho nicyo cyandakaje ndamukubita umururumba warandaka ndamukubita abanyamururumba bose Imana izabakubita ariko ijambo rivuze neza ye abantu buzi umururumba w'ibyisi izabakubita. Bibiri ijambo ry'Imana hari ukundi ihayivuga
ni ukuvuga ngo umururumba ni irari, umunyerari ntazahaga. Ese birumvikanye? Umururumba w'iby'isi uzi utuma umuntu adashima. Kubera iki? Kubera yuko ashaka niki, agashaka niki, agashaka niki, akavuga ngo reka ategereze ngo nagera kuri iki ngo ntihazashima. Utu tuntu twose mwamubona twaye twigana, utu twose twadukora ni umururumba. Ni umururumba. None jaune, ejo bleu, hirya y'ijya vert, bwa buriya noir, buriya rouge, ahandi rouge foncé, ahandi ni nani? Umururumba. Umururumba. None haje kwafe bakata hanga, ejo hazaza indi kwafe bakata, ni hazi yindi bakata hanga, hazi yindi bakata. Uwo si umururumba? Twarekeye imwe, twarekeye imwe yadutwarike. Nabonye umuhungu w'umusore ushatse yamaje imbere, none aratambutse imbere, yamye karya bari mu gukata kakarongo gaca. Umusore mwiza, ndagira ngo afite n'umugore. Akubati n'abantu ariko ndagira ngo ntakuka kari kamurimo. Hari umuntu wogira wakata kari akarongo kajya kamwe konyine gaye. Hari barahari muri korari? Tawe nabonye muri sawa mwipanze neza, kamwe baza bakata konyine bakagakata hano muzokareke. Muri korari ntabarimo karya sikiza rwose pe, si cyaha hakutse sindi gafite style nzi. Buriya hari akantu uzukora kagahita kakwerekana ikikurimo wewe. Kandi buriya ubuzima bw'umuntu tukwiriye kugira gushira umutima wawe hanze. No, hari utuntu tuza twisigariza kugira ngo hatagira umuntu ugusoma ngo yama gusoma wese. Ariko kariya kakarongo nakandi kameze gutya, buriya deje tuba twamenye icyo ushaka. Umusore umwe yangiye imbere, nama mbona ipantaro igeza nka ngo mare nama mukoraho. Tibite tizamuri iyo pantaro. Yamande bazamuri iyo pantaro. Mare yamayigira gutya. Wenda soni ipantaro yarigiye guhanuka imbere yanje. Umuntu w'umusore gutya mbaye mbona nkureke ngo mare yamazega ngo muze ngurakoze. Undakoze se ubwenge bwari bwagiye hehe? Tutakwiriye kuvuga butumwa. Yazubiye kuyimanura se ndagira ngo yayimanuye twatandukanye. Yamye ayizamura nyine irakomera neza. Turatenda mandura umwana mwiza rwose kabisa. Tse ugize neza nshuti yanje. Tuzi kuri inshuti yanje ubwo twarajanye. Uri inshuti yanje. Bana bacu. Ni muri kitubafashe. Muri kumururumba. Muri kirari. Kirari si ryiza. Bibiliya ndi bibara ko ari ryiza. Irari si ryiza. Si ryiza kurarikira. Mubona abantu bameze gutya nawe ngube gutya. Nimubona tubagize gutya mutugire gutya. Hari ibintu nza nibaza. Kandi mwebwe muzamwigana ibintu byinshi mutazi. None ejo bundi hari ahantu nabivuze na hano, ariko nabonye mwebwe ndi mwabikoze uyu munsi. No aba bacu bakaririmba, twamara kugera iriya turi mu munyenga twanezerewe ko turatamba, bamara bakamakuraho ibyuma. Ukunguku turasinga mwamara tukama dukatika aho imbaraga zari zigeze. Mwebwe ntimuzamubimenya tukama twika. Kubera ikinda amajwi saje nizo kudufasha kugira ngo abantu bose bumwe. Iyo murotije gucyane uhita tumana amajwi ndiyumvikana ikabona kwa.
mwebwe ntimurabimenya njyewe gandi umushumba inzane ibi bintu njyewe kenshi nza nkunda kubwira n'abaririmba narababujije nabonye umuntu umwe yarabizanye we iyo mikrofone yisubiza hari shira ku kanwa ugiye kuduharibishiriza twari tuma umunezero twari ko dutamba mikrofone dusubire mu ntege reka njyewe ndi maso ku bw'aba bakirisitu inza nkunda ngo bagume bazamuka kumanuka bagume bazamuke imba ndeba ikintu kibazamura kitabamanura none rero nuza kubamanura sinkwemerera oya mbingire gute abantu batahe kapa reka haba abantu baje kunezerwa kandi babatezeho umunezero nimumara muduheze mikrofone kandi ntimwamwazizanye muzoza muzifata muziduhiga natwe amajwi azamuka nibwo buryo bwiza icyo nari mvuze niki hari utuntu tugenda twigana tutazi uwabiteguye kuri ayo buriya muzamubona satani ni strategique mu bintu byo kubuza abantu kunezerwa nicyo kiza gituma ubona mwabwira abantu ngo bazamura amaboko bakanga kuyazamura kandi ari inyungu zabo nimwe nk'abazamura amaboko ko mwamuyamanura mubona nayamanura umuntu arebye akareba uburyo mumeze neza ngibi nguko turayimana iba gutekereza bako baratura kandi ni kuneza satani yibisi impamvu ibi ni muyamanura imana ibaheze umugisha muri abantu beza rwose tureke umururumba w'ibyisi sinigeze kubabwira agakuru kamwe umunsi umwe twasohokanye na madame mbona yashize igitenge hano ndamubaza ndetse ko wagishize ku rutugu ni bite byawe ngo aracambara cambare yambara igitenge gikenyere nta gitenge kiza kijaha uwo ni umururumba w'ibyisi mwabatamu mukuye igitenge aha mugikubise ku rutugu ariko reka yemereka ndekeraho ujya yaravuze ngo kuvuga menshi siko kuyamara sema haleluya bwana yesu asifiwe sema tena amen ariko wazamurijwe byagira umumaro sema amina sema tena haleluya tacyaha kibirimo harimo umururumba mureke tureke umururumba w'ibyisi tubureke ukazanga umugore w'imyaka 45 yambaye utuntu hano ntazica twambariye akazasigara haya agenda bariho tububona nibumara bugire mururumba ariko guhaga ni kwiza yemwe kurya muzamubona kuriya muzamumva abantu bavuga ngo kujanisha ni ifaranga nubona umuntu ukarajanisha urukweto ruratukura ikanzu riratukura isaha iratukura amarene aratukura hanyuma umusatsi gana basiga bagutukuza ni ifaranga egariki ifaranga tiwojaga muri salo ngo 7,000 buri munsi nta faranga zihari ubizanye ugiye gusenya urugo uzujaye kubera ifaranga akongacishijeho tukarekere gutyo ariko zoreba ifaranga zizazijana umuntu muri salo aho 15,000 ejo bundi numvise umupastor umwe ngo yagiye ahantu ngo aje kunywa fanta 20,000 fanta hantu yagiye kwicara hariya mu mujyi hari 20,000 kandi iya 450 iryoshe kimwe n'irya ariko kubera mu mupfuko nyine zikamujana hari ni ifaranga zizane hano kwa Yesu zizana hano kwa Yesu umwe fanta ya 450 nta kibazo yemwe ndasobanuye ahasigaye imana ibafashe
imana ibaheze umugisha izo mbogamizi zose tuzikureho tubone uburyo dushimira imana murakoze reka twongere imana amashyi menshi